Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ringkat kari India borokaway, kumju bat ka jelahi borokaway, ka office trekam jong SDO, Mairang Civil Subdivision, Hakakatsan tarik mentau nailar araja arpau, kalaraki kasngi yo light luat ke banyu pusau jong kari India. Henry menta kasnam, kani kajing rake kalalong ke bapaja, namar kajing bam yo alat ki pajba bandaj yeshim menta, bat bamdan ki jing ilakai. Ukongsan hakani kasngi, udehi USDO ke Mairang Civil Subdivision, uba e nongbri, bat lawan yeshim menta lang hakani kasngi, dau MDC ke Mauthat Raishan Constituency, uba jam borwar, usiem ke himanong klau, upa EMPM simle, ki officer na kitna trekam baper-per, ki bahapo ka Mairang Civil Subdivision, kato ka ningot kino hika school bat kiwi-kiwi. Hakani kasngi la samro iki kusnam, bat ki certificate, pen ko buram siya ki saungot ki samla pulie, ki bala pas baha haki examen SSLC, bat HSSLC. Ki badang syuyok result dangshen, bat ki balayok rung haka top kerteng jong ka top 20, jong ka SSLC examination, bat haka top 10 jong ka HSSLC art stream. Bat kini ki ketop, ya dalang kiso merthong ubalawan hakakardan basan, usyuban kit Kumar Singh ubalawan hakakardan bakhan riau, urigan M Nongrang ubalawan hakakardan ka bakat pra, jong ka top 20 jong ka SSLC examination, bat Ethan Lingdo ubalawan hakakardan ka bakhandai, haka HSSLC na ka art stream. Bat hakani keju ka jing rakhe, layor bansam yaki certificate of appreciation syakinong tre jong katnat ka kot ka kya. Ki magistrate ba kinong irap jongki ki pulet kinong nya kali ki belet sha belet bu ye ki bri ki bon phana barjala basa haki quarantine center bat sha ki village management corona committee ki belet restam banyakon persha yo jingpang coronavirus. Swatendra Diwas Parade, maju, sos. Swatendra Diwas Parade, bagal, sos. Swatendra Diwas Parade, visarjan. Nakadaw jong kakang COVID-19, katanat kalaptin trikam, ye kaskim kum ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana ka PMGKAY berka Atama Nirman Bharat ENB ket kum ka jingtha jong ka sarkar padeng bantin tikina baki beduk pekerdu kinong trai bela nabar jela baki nong song ki bom yo ration ki kin yo yakimarba ke jela kadan lai pupra lai hajar praspa sa kinyau ki jingthia ki balamong na kabenta ki bopang COVID-19 hakileng ki district. Hakaboydai bat kejing sumarpang ki kinongpang wakia hakisau benta. Kategori E kinongpang ki bom penpau dak jingpang. Kategori B kinongpang ki bopen E ki dak jing hitam malu malang. Kategori C ki nongpang ki bopen E ki dak jing hitam ki balak hamjur. Bat ke kategori D kita ginongpang tiba la sitom jo la ai ke jing hikai kuno ban sumar hapadang ki kerdan jong kita ki kies Borok ki distrik kilala menta kon sumar ya kinongpang COVID-19.
nado kibayo pang mulimola hadu kibala hitam je nelor ki jaka ki badalanta ke jela kala pendan kamru ya ki jingtai sarkar bat pun kala ya ki saki corona care center bat institutional quarantine center hangi po Marang civil subdivision mira ho ya kawai ke quarantine center hangtai hapo Marang ba kepadai ke women's hostel jong ke Tirak Singh Memorial College kejala kalau bu laijai ki jaka pensiong terpang kata di corona care centers di institutional quarantine center bat di community quarantine center kejala kedan hadu 6,000 aspa nyopo artli di community quarantine centers hakeleng ki district banjak hakajing yele persya ya kekam kepekun kani kelong kepadan kamtam dan tengklain ya ki bosnam hakani kebenta nila pendam kam ya ki bor penyat senong dan penyat penseng tupat ba bakte lakam ya COVID-19 nila ajing ika ya ki nong trai ki bahakmat kumki ANM ki Aganwadi ki Asha ki dekat yang ki SSGs ki dangbat senong ki nong elam niam bat kiriu pakmat haki senong bat kiseng bantai bat wat ya ki badan ki dak jeng sitom bat kurul banle habadan ki bapang laboru ya ki community quarantine center bat lathung ya ki community COVID-19 management committee hakawai pakawai kesnong hakeleng kejela hadu menta kejela Ketuan Palat Nyau Hajar Teli ki Community COVID Management Committee hakeleng ki district kila keba compare keba lapat behavioral change management committees latung haman laki senong bantun klanya iway pa iway inong sang senong ha keba yada na kejing sapriang uknyang jingpang da keba kamperkat ya ki brio ki bala teman bak ki brio ki badan sakiway pan ki jingpang akibat cuti. Penting seluruh yaki sedang penjele persya ya ke kelam COVID-19. Laai jengirap bisa tingkah si Tauhajar Syakawai ke community quarantine center ke Batreka. Lapelaj baru tingkah silak sabupra hajar kendai kau. Lak syaki community quarantine kat hadu ke arpusau terik unaitung hajar arpau. Ya kinong belas ni bat kiwai kinong terai ki baladu kamai nomor ke kelam ke serkar lingba ke labor department ke laai bunjat ki jingirap laai jingirap kisah tingkah san hajar iwai inong yok mentai kum ke bailut kesan ha ke kuar badan ke lockdown syaki arfusan hajar news pak kendai kusau kinong terai misteri bat kiwai kinong terai ki bala register kepala kot syaka khatar klur rapau kendailat hinyau pau hajar ke serkar lingba ke office jong labor commissioner kalasdang ya ke chief minister's relief against wage loss scheme tenang ban ajingirap ya kinong belas ni kinong belah kinong kayi baret ha ke puar badan ke lockdown apa kayi ke scheme la ajingirap na ke benta lai tayau laai tingkah nyuspa kita yau kata bekot saka ar hajar sispa ke serkar ke penpau ke jing semua ya ki bebuan kiseng bak kiri simat ki palawan syakmat banok senyang saka chief minister's relief fund apa ke chief minister's relief fund la pendan kam kumbas sakur san pawajar tingkah bantiet ya apusan teli ki COVID-19 108 ambulance sakumbah hendai pusat poin sansan lak la pendengkam bantiet yaki afau teli ki iko ambulance para sapsan teli ki ambulance la aiki seka health but family welfare department ban pendengkam ha gani kepor badan kakam COVID-19 May I also request a representative from the medical and health officers and other health workers to please come forward to receive your certificate of appreciation.
Shri John Bordwan. Kami ni ay happy. Naimpain PM Inlit. Kini kiyo ay ka-certificate na berita kajing tray jong hiklam jathan dan laban tempat pilihan di juga. Close to the end of the program.